Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu gifite ubukungu kamere bwinshi, harimo amabuye y'agaciro, ubutaka bwera, n'ibindi byinshi. Ariko kandi kiri mu ntambara zikomeye, zatewe n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Cyongeye guhura n'umwanzi usanzwe inyeshyamba za M23, umutwe w'abarwanyi ufite amateka maremare. Uyu mutwe witwaje intwaro, ugizwe ahanini na bantu bo mu bwoko bw'abatutsi, ukaba warashinzwe mu mwaka wa 2012. Wongeye kubura imirwano mu burasirazuba bw'igihugu, bikaba biteye ubwoba n'amaganya, kuko abaturage bahunga. M23, izina ry'uyu mutwe rikomoka ku itariki ya 23 Werurwe, ubwo hasinyiwaga amasezerano y'amahoro. Ubwo hasinyiwaga amasezerano y'amahoro mu mwaka wa 2012, ariko ayo masezerano ntiyubahirijwe. Yamenyekanye cyane ubwo yafataga umuji wa Goma. Nyuma y'igihe cy'agahenge, imirwano yongeye kubura. Ukuyongera kw'imirwano k'uyu mutwe kwateye impungenge mu karere, kuko byatejeje umutekano muke. Ingabo za Kongo, nubo zifashwa na Loni, ziracagorwa no guhagarika M23, kuko bafite intwaro zikomeye. Bikaba biteye impungenge ko intambara ishobora kwagura, ikagera no mu bindi bice by'igihugu. Ukugaruka kwa M23 kugaragaza ko amahoro mu burasirazuba bwa Kongo akiri mu kaga, kandi abaturage bakomeje guhunga. Igufatwa rya Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Majyaruguru, ryabaye impinduka ikomeye mu gusubukura imirwano kwa M23. Uyu muji ukomeye mu bucuruzi no mu bikorwa by'ubutabazi, wafashwe vuba, bikaba biteye impungenge ku bushobozi bwa leta bwo guhashinga inyeshyamba. Mu gihe cy'ubwoba, umuyobozi wa politiki wa M23, Corneille Nangaa, yatangaje itangazo rikomeye. Ahereye i Goma, Nangaa yatangaje ko uyu mutwe ufite intego yo kwerekeza i Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharaniko ya Kongo. Itangazo rya Nangaa ryateye ubwoba mu muryango mpuzamahanga, bikagaragaza ko M23 ifite umugambi ukomeye. Gutakaza Goma n'itangazo rya Nangaa byagaragaje ko M23 yagarutse ikomeye, kandi ko intambara ishobora gukomera. Nyuma gato yo gufata umuji wa Goma, M23 yatangaje ko ihagaritse imirwano ku bushake bwayo. Iri tangazo ryakiriwe neza n'abatari bake, ariko abandi bakomeje gushidikanya kubyo M23 ivuga kuko isanzwe izwiho kutubahiriza amasezerano. Hari amakuru avuga ko M23 yakomeje gufata uduce tumwe na tumwe, nubwo yari yatangaje ko yahagaritse imirwano. Ibi bitandukanye hagati ya magambo n'ibikorwa, byatumye abantu bongera gushidikanya ku bushake bwa M23 mu kugarura amahoro. Umuryango mpuzamahanga wasabye M23 guhuza amagambo yayo n'ibikorwa, bashimangira ko hakenewe ko imirwano ihagarara burundu. Guhagarika imirwano byatanze icyizere, ariko gukomeza gufata uduce tumwe na tumwe kwa M23 byateye impungenge ku hazaza h'amahoro. Igice cya kane, gusubira mu mateka intangiriro n'ihindagurika rya M23. Uyu mutwe w'abarwanyi wagiye utera imbere mu buryo butandukanye, ukaba waragize uruhare runini mu mateka y'akarere. Kugira ngo dusobanukirwe neza ibirimo kuba, ni ngombwa ko dusubira mu mateka ya M23. Uyu mutwe wagiye utera imbere mu buryo butandukanye, ukaba waragize uruhare runini mu mateka y'akarere. Uyu mutwe washinzwe mu mwaka wa 2012. Izina ryawo, Mouvement du 23 Mars, rikomoka ku masezerano y'amahoro yasinyiwe ku itariki ya 23 Werurwe 2009, hagati ya leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa CNDP, wari ugizwe ahanini n'abatutsi. Aya masezerano yari agamije kugarura amahoro mu karere, ariko ntibyagenze uko byari byitezwe. M23 yavutse mu basigaye ba CNDP, bavuga ko leta itubahirije amasezerano. Aba barwanyi bashakaga ko leta ishira mu bikorwa ibyo bemeranyijwe, ariko ibyo ntibyakozwe. Bashinje leta kubaheza no gukomeza ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abatutsi. Ibi byatumye umwuka mubi ukomeza kuyongera mu karere, bituma M23 ikomeza guhangana na leta. Abandi bavuga ko uyu mutwe ari igikoresho cya politiki gishigikiwe n'u Rwanda na Uganda, hagamijwe inyungu zabo bwite. Ibi byatumye habaho amakimbirane akomeye mu karere, aho ibihugu by'ibituranyi byagiye bishinjanya gushigikira imitwe yitwaje intwaro. Amateka ya M23 agaragaza ko hari ibibazo by'amacakubiri ashingiye ku moko, ingaruka z'intambara zo hambere, ndetse n'uruhare rw'ibihugu by'ibituranyi mu bibazo bya Kongo. Ibi byose byagize uruhare mu gutuma M23 ikomeza kubaho no kugira ingaruka zikomeye mu karere. Igice cya gatanu, uruhurirane rw'inyungu, uruhare rw'ibihugu by'akarere n'ingaruka ku isi. Mu gihe ibihugu by'Afurika bikomeje gushakisha amahoro arambye, hari byinshi bigomba kwitabwaho.
Intambara ya M23 ifitanye isano rya bugufi na politiki yo mu karere ndetse n'inyungu z'ibihugu bituranye. Ibi bigaragaza uburyo politiki mpuzamahanga ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano wa karere. U Rwanda na Uganda bishinjwa gushigikira M23, bifite ibibazo by'umutekano n'inyungu mu bukungu mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bihugu byombi bifite uruhare runini mu bibazo by'umutekano muri aka karere. Umuryango mpuzamahanga urimo na Loni wamaganye igaruka ry'imirwano ya M23, usaba ko ikibazo cyakemurwa mu nzira z'amahoro. Ariko ibi bisaba ubufatanye bw'ibihugu byose birabona ikibazo. Ariko imbaraga zo gukemura iki kibazo zirakomejwe uruhererekane rw'ibibazo byo mu karere ndetse n'icyifuzo cy'ibihugu bimwe na bimwe byo kudashiraho igitutu gikomeye. Ibi bigaragaza ko hakenewe uburyo bushya bwo gukemura amakimbirane. Intambara ya M23 igaragaza ko hakenewe uburyo burambye bwo kubaka amahoro, gukemura ibibazo by'amateka, guhagarika uruhare rw'ibihugu bituranye no guteza imbere imiyoborere myiza. Ibi bizafasha mu kubaka ejo hazaza heza hakarere. Igice cya gatandatu, igice cy'intambara, ibiza ku Banyarwanda n'akamaro k'amahoro. Ingaruka z'intambara ku baturage zirakomeye cyane, aho abaturage babarirwa mu magana ba displacement, bakeneye ubuhungiro mu nkambi. Ibintu byari bisanzwe bimeze nabi mu burasirazuba bwa Kongo mbere yuko M23 yongera kubura imirwano, aho abaturage babarirwa muri za miliyoni bakeneye ubufasha. Iyi mirwano misha yatumye ibintu birushaho kuba bibi, bigasaba imbaraga zikomeye zo gutabara. Mu gihe hakomeje ibiganiro bya politiki, ni ngombwa kwibuka ko abaturage aribo bambere bahura n'ingaruka z'intambara. Umuryango mpuzamahanga ugomba gushira imbere kurinda abasivili, korohereza ibikorwa by'ubutabazi, no gukora ibishoboka byose kugira ngo imirwano ihagarare. Igice cya karindwi, icyakorwa n'inzira zo kubaka amahoro arambye. Mu gihe M23 ikomeje kubura imirwano, ahazaza h'uburasirazuba bwa Kongo hari mu mazi atararenga inkombe. Hari icyizere ko imirwano ishobora guhagarara burundu, hagatangira ibiganiro by'amahoro. Ikindi gishobora kubaho ni uko imirwano ishobora kongera kubura, bigatera ubwoba bushya mu baturage. Ikindi gishoboka ni uko M23 ishobora gufata ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo, ikaba nkaho ari igihugu cyigenga. Kugira ngo hagerwe ku mahoro arambye, ni ngombwa gukemura ibibazo by'abaturage, guhana abakoze ibyaha, guteza imbere imiyoborere myiza, no gukomeza ubufatanye mu karere.